Na proljeće na našem imanju mi pripremamo tla na jedan drugačiji način od klasičnog vrtlarstva ili poljoprivrede. Naime, nema potrebe, tu nećete vidjeti traktora ni pluga, nego mi zapravo krećemo od obične zemlje kakva je. Krećemo zapravo sa materijalom koji zovemo kompost, a to samo znači biljni materijal koji se razgradio u ovu lijepu crnu zemlju. Ono što je specifično u našem permakulturnom principu je da nema ovdje gole zemlje. Tako da mi je štitimo na ovaj način također od bolesti, osnažimo imunitet ili zadržavamo zapravo prirodni imunitet naše zemlje.